ऋतिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मान् गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतां स्मरामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक जिनके पद वंदन किए न विघ्नानेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। राधे 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 राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवत वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु नंद नंदन श्री श्याम सुंदर वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी जसका अतिशय कृपा करुणा अनुग्रह संत विद्वान गुरुजनहरूको परम आशीर्वाद स्वरूप आज
ललितपुरको भेल्पा नगरी यो पवित्र स्थानमा रहेर आत्रेय गोत्रीय थापा परिवारमा हजुरहरू सबै दाजुभाइहरूको सदिच्छाबाट शुभारम्भ भएको यो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको पूर्वाङ्ग सहितको पञ्चम दिवस कथाको पञ्चम दिवस भएको छ। पञ्चम दिवसीय प्रातःकालीन बेलामा भागवती कथा श्रवण गर्नको लागि हाम्रो पारिवारिक निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै यहाँसम्म उपस्थित हुनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण भगवत चरण अनुरागी भक्तजनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। आउनुहोस् श्रीमद् भागवतको 10वां स्कन्धका प्रसङ्गहरू हामी श्रवण गरौँ। गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ चित्राम्बरा पतिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः नन्दालयं सबलया व्रजतिर्विरेजो व्यालोलकुण्डलपयोधर सारशुभाः। सम्पूर्ण व्रजवासीहरू नन्दमहलमा जम्मा हुनुभयो। दही, घिउ, माखन, मिश्री सारा परिकारहरू लिएर जम्मा हुनुभयो। हिजैबाट हामीले नन्दोत्सव सुरु गरेका छौँ। आउनुहोस् त्यो झाँकीको केही बेर आज पनि दर्शन गरौँ। नन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की, नन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की, नन्द भयो जय कन्हैया लाल की, नन्द घर